Praise the Lord. Happy Mother's Day to everyone. Pini mohorpen kebang tu kela hello. Iltum pini ke pure hedang tami pai tum pan man kipi pai arni pu ke hok arni lo. Pini ke aru ni pai trokkepra. Lasi pai tum pan ithini alam the chitanam sinang. Asi Bible along di kipudo. Pai tum pan koson si kipuma. What does the Bible says about motherhood? Pinyang tu ben kajitan pon jalam thike hello. What does the Bible says about motherhood? Pai keplang long tu ma phan hastro pen ko pisi kipu ma abang solam thik kajitan pon sida abang so prang neli pragname ithini arnam lam kajitan pon tang do nang tu description long link do nang tu lang pon tu dame Phathrok trokkepra throk koson si Kaheno keklem pe nangli ning samse apena son si birthe thak ni chithe kedo kopi aphan ma di lahai hui kado ke thando I description long link do lo pen I button long tame thang tu long pon ji. So what does the Bible says about motherhood? Asi keching si apon ke la halo motherhood is a blessing from God. Pai atum pai ke plang long ke arnam pen ahir jumi. Lasi arnam pen ahir jumi koson lo. Lasi pinan ki do atum da do pik lo. Lapen labang sunili ke thanar jan ke lang pen komane bang asumar wadi ada posin di pananga pulo ke nang tu mathari seta arnam plan lahai ke. Lasi dak pulo motherhood is a blessing from God. Pai ke plang long tum ke arnam pen ahir jumi pisipu. Lun number phoris rank ko troksian so ke thomlong pulo. Hem usumar tum ke hem pupen ke long adan lo lapen tum ahir jumi atheng lo pisipu. De asi ahir jumi arnam si kipi. Asi pai tum phan ke a blessing from God arnam pen ahir jumi pisipu. Athe pai ke plang long kang tung tum do pik. Tebon tame hal tum phan ajak ta pai hang bang le. Pipot arnam pen ahir jumi velang apod. Lasi number si ke la hello. Pen number hini bang ke la hello. Mother is ordained by God pisipu. Pai tum phan ke arnam pen si baji pisipu. Pai ke arnam pen ke ordain atum. Minang pai tum cemat hata hai. A relation arnam pen thang ta ve pu. Tami kali nangli tum arnam lang pen a relation do. Pipot arnam sidang tum hanang ke ba. Non dhorma mailong tami mane bang ke reverend kar idun tum do pigji mane bang ke pastor ke klem tum kang tum do pig sita latu phan arnam nang si bat be pulang la tum klem e palok non reverend evangelist non thik lasana taksi pai tum phan tami arnam nang si bat be pulu patang te alang tum tami pai plang ne asi Psalms number 139 verse 13 nang tum lam de eklongi lapen number ke thom bang ke la motherhood is a full of hope possible. Pai tum ke piluma aning ke the do pe me. Asi kopi pasi la poson ki puma padem ke itum saram theng deng pi ingkora hini ang deng so ingkor ang so throk long itum langan me thek long hadak pulude osomar ke dam je to war tham pe metu lapen la sa ruseta tum se se. First osomar a teacher ke pai tum hello praise the Lord. First osomar a teacher ke pai tum hello pasi si pai tum ke kaura kalana ke than ke pere ke chaparjan me pik pasi alang tum ke a future phan alang tum ke bang jilang kai phan aning ke thedam do pe me lahanol si pai tum phan ke pulo je motherhood is a full of hope possible. Lapen number plea bang ke la hello motherhood is a full of joy possible. Pai tum phan ke ning mane full ke plank set aning karong do possible. Saram theng ding pi ingkora ke thom ang ding so ingkora pholong e tum lang be theklong siada pisipuma itiplang nam sina hastro saram the ingkora ke thom ingkora pho nang pai aphan pache hoklong non pisipu. First paragraph long ke nang po nang pai aphan pache hoklong non pisipu. Lapen ako second paragraph ang ke nang pai aphan pache hoklong non pisipu.
di nang pai aphan pache hok long non pasi saram theng ning pi ing koira ke thom ang ning so ing korop kolong itom ban ke tok pi lasi full of joy pai tum ge number 4 ele tum nang stang motherhood is a calling peaceful pai tum phan ke arnam pen si ke pha athe adam la pen if hut pen lang dam stame adam ha arnam pinchong lo la pen a phi arnam adam inivet ke do hin meme pu chini si if phan pinchong means phal di thiklo so taxi non komane bang komane aru so pen chi en chi dolo ning ke hang ning chi dok ning ke chi hang si ke chi en chi do pu matha thai sta kali arnam pen ke pha arnam pen ke hang di ke do posi ilma pai ke plang long posi asroi dum han thanlo la pen ki jusi point bang ke la hello worthy and honor posi pu di man kelong ning ji a auto pai dum ge itu mangam sidang efficient something be Phathrok and so isi pen ke thom la ja san school teacher students tun tame kegzi efficient something be Phathrok and so isi pen ke thoman ba iltum langlante keklong ji sidak clarification finally itip nang por hi pipo athe phangtin aram lam kichi than dan mainly hastro pur pede titi ta pini ke pur pon sidang la silada ke pule halo usomatum hem phupen chelang perra nang pinang po alam chekroina pima lason keklem ke chehok meme akamlo nang pinang po aphan aman pinon pu ahukum hello kechak alam pen kipi aprangsi ahukum lo kechak alam ke la hello anke nang tum akai mesen po lapen pirt he thak nang tum achithe ding po pusida ka po asi asumar usumar tu phansi dake kipudang poi phitame kopi po sila bangso usumar atum nang pinang po phanang aman pinon po atum a oddo kilong nang sia oddo si kopi po si kilong nang sia oddo ba pu ke nili kecheng pulo di pai atum ke piloma mane bang ke chiklujon sirkep pokolo bipo mane bang ke chiklujon cap mane bang ke chiklujon cap kuan akisun biar lo nelatum ilatum mathadam une tapusona sacrifice ke pai tu malongsi ilatum longchon la si pini pai tu maphan pai belben ki polam theke lahanlo la si anutin tame ilatum pai phan chinghon nangji la si isiatumo soneli ke thandam do matenil channel on ke upload dam do pai atumuso apai abang amake over there si a support heading lo apai make over there penpot ajir po atom phan along tame pon hai he la pen party puna hai long tame pon hai apike piso en la bang so minute ta piso lam charge ma hala apai phan bang ke hempen tungji lo ta phi alang le birthday hut isi envelope pen mirror pu apai bang wan si vislo ta apai bang ge ni phain ta hemolo rang pilu long le puchi chini si envelope pen mirror pu pitiga ma alang li gam ji ba ta pen phi hal bang so envelope long por hilo po pini ge nang mahang ge thek arni si herjumi an si arnam nang panang be pinang pusi hala bang so envelope long to la pen ko phi next paragraph long le por hilo po bihek pen nang ni phan pipo si nang megi hi wedet na pu nang karju alam thepini ge ni ahok alam nang phan po ni bihek pen ni make ka bekali nang bihek ahut paleng ang song pen nang kiji bom hun nang ke klo masi nang kiji ahor mu pen amat nang megi hi nat ke doctor lo si logalok operation phandam si doctor bang nang po la ke ame hinulo ame kaprek larle te hinulo pu doctor nang pulo amasi ne megi sike nang phansi nang chipidelo la solam ka por hilong pen mahala so muni aning duglo che regret lo nege klem chok che piglo pu aning chi duglo thlabang so hutsi pai ka che hodai la pen pai kereng at throk
kalawang somit aningarlo jimun thilo chichinilo lasinon ni ligi pudai mangke itum rank tik ansi itum pai phan ching honangji lapen rank tik an alang itum phan bihek pen sar pigot antame pai te pai lo posi ilutum aphan akamatha lapen jutche alang tum akai jang hu ansi ilutum aphan ikamatha jutche piso some dokok penan some dokok tame penan dokok tame ni supi koson lo ne nang mathaji ni supu koson ne nang mathaji lake pai tum akang hon thepe ko asi pini pai lam the pithek pen ke thamna malam nilan si ington kokpo asi ketnili ke thamna ben ke pleng plilang lang potang te lapuson nangji polo pastor hada ke ko nang tum comments tong nang pi tame nilita chepekeng punpo nilita pai ke de pasi pai experience ke ave teban pitame de a feeling ke ele to manuti tame long athe pai kong hon thepik a sacrifice thepik binong asi puthorang tum han pai arni akadom pilo anam herjime nang tum long pelena kadom